MNM Surkar hianin school zale somsari le pani sakthana tu nabat anpuk mangan hatho then katchu MPCC vigilance cell lin January ni somni le pani sang ni le somni le pani injin ni khan at kan tloa amini serbial constituency tu vol constituency remote apo thil diglo tam tak muchua ania ani dan turang taka sakle khoi pakhat ma om lawa sigul tinan hothok tu te hian approve estimate amount aya nuai tam taka claim begin na an thok bok ani estimate amount tirnan cheng nuai som sari le pani le sing kwa le sang ni ho hi cheng nuai som nga panga te nuai som nga le pasari te in an thoka cheng nuai som ni le pakwa sing ka le sang riap man po hi som ni le pak cheng nuai som ni pakhat te cheng nuai som ni ten an thoka tin nuai som pare le sang thum man hi nuai som pania ten an thok boka repairing work cheng nuai riat te cheng nuai som mana te tak ni po tual chung mi party worker tam tak thok tu te hen estimate amount angin an thok phalo hle ani school repair na sen sawa hian atang puin cheng nuai khat an seng ngim o ti te ten ka chu nuai khat ai kem te pon se mang a an seng anga ti kha nuai riat le nuai som estimate an siam matang khan kan mu thei ani approve estimate aya tlem zok veka na tho ti an ni hi athok tu te ngai point an hetiam lo hle a eng tin nge kan tho that theyang an ti hial reng ani kan suita kan khan hei zorama nabat no atanga school in sak athat lo je mun tin atangin zirlai pol te atang te point siat ania heng no thok tura anda poisa nuai tam takhi khoi ange awm ti riat ani lawa ataka thok mia lo thil ti thei tak ne na poisa kongbo thanem takhi alut ngai ni in alang education minister hian he thil diklo takhi soifia ngai turin soifia ngai turani ya heng na thok dil heng na tho diklo zong zong hi arang theng berin education minister hian siam that ti le roseti hi Congress Vigilance Cell te chuan kan phut tlat ani tin kholum laya school na pangte ta na remlutuk lo nan ceiling nga hian estimate an siam thakop maya 50 mm cha thermal insulation raising bonded fiber glass wool man turani cha thatak ani chuchu nisa local pun rang wasan noya kan school na pangte nan tur lo na turin khani sa lo chan tu turata na ruam man kha ania chu tiang ani mek la chuan then khata chuan sil polin te an manga then khata plywood hela hian a picture awma en thei mai in thalak po kan nei ani hei hian anula hei hi zomun higher secondary school ceiling ani hei sil polin an mangani heta hian hetiang hian hundanga mun chen kata po nia chen kata pe chuan ceiling hi siam lo rim rim ania chu ceiling siam lo ani rim rim na chu la yan thala amuna ngai ke mani kan han kala kan tha te po kan han la hei hi enula hei hi ceiling he mi tan hian nekina kalaron soi za langa poisa po tam tak estimate approve estimate akhano mani mase hi ataka antho chu ania chu tiang chuan nau pangte ma khongai takin estimate siam education department hian mar chu atak ero chuan thenkata silpolin thenkata omlo ani awan doi thak em maya chu wangin emi hi classroom ate box sia wangin kholum huna zilai te tan arhum le don ani he hi MNF sarkarin zilai na pangte amangai lo zia tilang chiang tua kini chon kan ngai ani MPCC vigilance cell hian school song panga
te kan to a na tho dan tur ruam mananga tho ani lo deu veka he diang chung hian completion certificate pek vek ani thunga heng school sangna sen so hi nabat atanga Mizoram sarkarin apuk pung ne ya rul le turani helai takhi apoi mo em mani antinan samakra atang te lom hu chuni sela thudangani he nabat RIDF kanti hi Mizoram sarkarin pung ne ya apu kania Mizoram mi pui leiba lutani leiba a lut ba lon la skulin saka skulin talkar satha sela mamona omen chon alom ome ma se emene surpati workers te siamna atana hetianga kan sarkarin amang tamai hi alai lo le ani skulin khas hatakin sa sela lon pon lo la te reng sela skulin na that miao chon na lom omani maya amaro chu khatiang ni lo khan nachina kan soita kan khan repairing a amuna kal lovin do kan atangin estimate an siama chu ataka an thona en puile instruct mumal tak instruction fel tak omlo boka kansum le pa din mun kan reveka Mizorama tuna po surkhana tokta na hun taka hlo po an le theilo ba chuti mek lain poisa pukin nabat nuaya loan pukin sikulingan sa anani sila approve estimate ang nilovin ache may boksia hente hi voinia kan sarkar min kai hoi tu te thilti du dan ani voinia hian he na bat sum hi emene party ta nilo Mizoram mi puite ta Mizoram mi puite leiba ani tlat ani ti hi Congress party chuan kan dilru atina tichon Congress party chuan hei hi ahet hiam lo ani achina kan soita kan khan central scheme atanga education department na amu rim che chu ni se alo mang thalo de woni poilu tuklo ti don sel an ditu ten an du ni chuan thu dangani loan manga hetianga minan sakvak mai hi poi kan tia sukul sangma ko ranga mi puite Congress party chuan kan lom pui tak zeta abi takin education minister pul sandamaral te abiala ngai saka bial khotina adani mar chu khoi kho ama na tha tak tak tho approve estimate nga tho omlovin party mi te insiam nan indu saknan mai amangani ti hi chiang takin kanan muwa heti anga poisa puk sopa thilan ti hi arab thak po kan ti khop ani tinabak avi chipchiar taka kanan mudan te kanan kaldan te chu ei kasira tuhi pu engineer sang rima SC retire ania ani hian lepurhia te hian neket angaron soile anga tichuan han soibel ke ma ina ka mitnge ka mu han soi kan du chu palsang primary school hi ani heta hian athar sakna turle repair na tur awma athar sakna tur da nen cheng noi sum ni pakwales singka de sangriat ania room nga tur ania chu room nga tura chuan adung fit meter som pariat ania fit som nga pakwale a fit chuan fit som nga pakwa point li ania hei a drawing approved drawing ani a building sakdan tur hi hei tu da chuan hei hela hin staff room pani oma lelam alai a staff room oma staff room hi a bawni omlo kan sarkar hian intin nge ti don heng chung hian na china kan soi to ang khan completion certificate an petheya how to tell amatanga petura ti na ani te po arin ama tin chu di rual chuan palsang primary school a khan kon a new construction reconstruction a khan noi som ni la pakwale sing ka sang riat om kan ti ka hei hi an tho dan ani hei kong khara hian rong an noya pon lama arong an hoya chung lama rong an noi lo ni arum khata bo mai pi lama chuan ti chuan a repair khan a school khan sak zom ta a lui MNF sarkar hun lai thawa tun sarkar thawan sak akha tu da hen repair na tur cheng noi so man da le a
chumi da chon ang ma repair tur dang lo hei dian rong an hoya arong hoi hi nung lamani amalam chumam takin an noi vea anung lam chu dian ang kalsan ani hei hian completion certificate ani ni ti chon na china kan so yang khan ceiling kha 50 mm cha tak tur ani lain ceiling om lo him hima kami ceiling at manat ceiling at ang khan cheng nuai li le singa lai estimate approve estimate khan om nge ni mase pakhat ma mutura om lowa tin school building kha fit somnga le pakwani na tu satura ni line fit somli le panga chawin sakani chu eng wangin nge kan ti chun na china kan soita ang khan noi som sri le panhi manate kha noi somnga le panhi chawa thoti ra ni wangin mantang ei tu kha tunge ni estimate kha kim lawa sak ani ti kha atilang chiang ani ti chu an song huna higher secondary school hi hei repair na tur yang noi som ma achung hi sil polin zarania abang hi as helam pang akong amalam pang lang chin zong hi distemperan noya alang lo lam chue rong pakhat na noya omlo heme hian brick wall le window te ceiling te siam turania estimate akhan eta hian Zongmon Higher Secondary School hian brick wall plastering door and window ceiling painting tinia ceiling and painting akha brick wall achon fit ni say fit somli le pariat fit ni sang an rem vea ti chon na chuat pakhat man repair lawa he hera hian atakin aban an repair ve dan te chu hey aban an repair dan ni nila tlumpi na ai ko chuk sung hian rong an hoi ve ringot mai ni an repair dan ni arap tha kan chu tiang chuan zomun akan zomun middle school repair tur om le a chu repair na chuan partition wall te pongkhar te a chuat te siam tur ani lain hei hi partition wall ma na tanga an saktira an siam to akha an ring ani pakhat ma partition wall siam om lawa pongkhar thing pongkhar pasari hei hi thing pongkhar ani a hei hi alui rong an hoi thara hei tiang hi pasari thar an vo ve ni chu ta chon cheng nuai so ani a tuna kan surkhar kan minister zom takina ama bial nge ya atho du dan en hian heram nei tu ni na le minister do kan ati za omlo le ani tin palsang primary school reconstruction akhan achung kan sia thiam dan tu chon daina roof kan ti rangwa thachi man tu rani amara chu rangwa thachi an man lo je chu het an hei rangwa pa ngai kan tiang chi kha an mang hei hi an man na achung rangwa tuna an taka an man ta ka chu ni a rong hei enila achen pei chu achung rong ring an noya achen an noi lowa rong sen te modin hoi dian kalar tur ni om tak in school in chungte heti vel mai mai hen abial mi puite tan kan minister za om tak hian abial mi puite ai en colony mun dang phei chu engangin nge ani ang hei han na sign karinga kan biala te po na thoven ne ya ma se chu helai kan soi lo banga ne ken soi na tur faram te polo om tur angai ila tuna kan sarkar kan minister za om takina he na ba sum aman na an na tho hi arab thak kan ti ani keni chuan vaina hian helaya soi lo thei kan ni lawa a technical takin hei chuna kan soi khan hei repair karan tiang chi te kha a floor ti hi alei kak ngai na ka hi thalakin du zona pek Indonesia pek pokon pek thei chuwa ei hi amhuna kala proof ngam fek ani ti lai kha kan soi duwa tin abak akha hei mun thang soi ta kan school song pangalai kan towa chuda chuan engineer ke mania
mi thatak kan nei a engineer sang rima ama ngei po kala ani aditela mutan te han soi vesela tha ange